Sjećate se prizora u kojima u nekim presudnim trenucima se pojavi neki anđeo i samo, recimo, dotakne neke junake iz filma, ali protagoniste šetače. Sjećate se one prodavačice hamburgera pa u klubu gdje nastupa Nick Cave. Uvijek u nekim presudnim trenucima taj dodir anđela označi neku transformaciju. Meni je, kad sam prvi put pročitao ovaj tekst, sam osjetio jednu vrstu posebne energije koju, moram priznati, rijetko doživljavam u čitanju tekstova. Handke zapravo mijenja tok, ne povijesti, povijest je ostala ista, nego zamišlja što bi bilo, zamišlja te svoje djeda, baku, stričeve, tete, na jedan način koji nas sve stavlja u tu poziciju. Zato imamo osjećaj jer se pitamo što bi bilo kad bismo mi u ovom trenutku u životu mogli razgovarati recimo sa svojim možda mrtvim roditeljima ili djedom i bakom. Sad nas zanima nešto što u životu dok su oni bili živi nismo mogli saznati. I s druge strane Handke piše dramu koja je zbilja kao klasična tragedija. Mene kao nekome ko na jedan način intimno osjećam da pripadam slovenskoj kulturi već 20 godina, koji poznajem i Korošku i na neki način sam preko prijatelja Roberta Valtleja upoznao baš najprije Korošku i njene priče, mitove, legende. Učinilo mi se kao da mi je neki Handkeov anđeo, u ovom slučaju to ne zvuči patetično, rekao, napravi ti ovu priču, jer ona je univerzalna, pripada, mislim da bi je razumjeli i publika u Portugalu, u Južnoj Americi ili na Aljasci, kako Handke i završava ovaj roman, kad opisuje slučaj Indijanaca u jednom rezervatu u Aljasci, koji okupljeni na podu se zapravo samo domahuju jedni drugima, pjevaju pjesme svog naroda, tako da mislim da je i za mene ovo na jedan način jedan mali, ja bih rekao, poklon ovoj slovenskoj kulturi, čiji mislim da jesam sad dio. Se vam zdi, da ste mogoče lahko bolj objektivni bili zato, ker mogoče niste del že od rojstva pač te kulture? Mislim da mi ta perspektiva handkeovska na jedan način, ja sam apatrid u nekom smislu. Ja pripadam jer mi je ta kultura, naučio sam je, ali nisam usvajao od malih nogu. Zato u njoj vidim upravo te opće ljudske elemente koji se ne moraju vezati samo uz ovu sredinu, uz ove ljude, nego sam siguran da funkcioniraju jednako u svijetu. Ovaj tekst ima jednu duboku humanu dimenziju. Dakle, pokušava zamisliti što bi bilo ako bi se tok povijesti mogao promijeniti, ali ne one velike povijesti. Tu nas zapravo Handke povezuje i sa grčkom tragedijom, ali nas povezuje s francuskim klasicizmom i čini mi se s onim velikim nasljeđem. I zbog toga imam neku vrstu ponosa što se ovakav komad u ovom trenutku radi ovdje, jer sam duboko uvjeren da je on neka vrsta slovenskog, to sam rekao na presici bez imalo pretenzije, Rata i mira Tolstoja. Jer, znači, jedan genijalan pisac, jedan možda od najvećih pisaca na svijetu u ovom trenutku, svoj prst stavlja na Sloveniju.